সাবস্ক্রাইব খাইদি ইডুটিপস কক বরক চ্যানেল নো তাইন বেল নোটিফিকেशन नो क्लिक खाइना रखदी अमो हाई जॉब न्यूज़ वीडियो जतन से सकां माना बागै खुलुमगा ताखुकताय बुखुक सं लामसगो जतननो चिनि चैनल इडुटिप्स कक बरागो ताखुकताय बुखुक सं नरक तो जतन साइमानो जों चिनि चैनेलो सालबुरुं बुरुंनो नरकनि बागै चाकरिनि खबर ताइ स्टुडेन्टनि नांमानि भिडिअ रंनो जों नरकनि बागै तुइफाय दंगो हंके ताखुकताय बुखुक सं अमो हाइकेनो जों तिनि नरकनि बागै काइसा कताल चाकरिनि खबर तुइफायगा ताखुकताय बुखुक सं अ चाकरि अंखरि फायगा UDI बा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जों अबनो आधार हिनि बसिनिवो हंके आधार सार्विस नि थ्रोतै बा UDI नि थ्रोतै जे चाकरि अंखरि फायमानि अ चाकरि न तैनो जों तिनि नरं लगी कक सालायनाय ताखुकताय बुखुक सं अ चाकरि स्पेशली त्रिपुरा रिजियन बा त्रिपुरा एरिया नि बागै अ चाकरि रक अंखरि फायगा हंके ताखुकताय बुखुक सं अ चाकरि रंनि तै नरं लगी काहामके डिटेल्स कक सालायनाय फायदिके ताखुकताय बुखुक सं लेयाकारि जों तिनि चिनो भिडिअ न चेंगलायसेनाय ताखुकताय बुखुक सं नोटिफिकेशन नरक पुइलान नुगुइ दंमानो UDI एग्जाम एप्लाई ओपन न्यू आधार सेंटर आवन पर बरक तलाव रेवरिखा नीड फॉर आधार ऑपरेटर माने न अ जागा आधार ऑपरेटर नि बागै बरक रिक्वायरमेंट सानजाका हाइपानो अ जागा जे पोस्ट नि बुमुं अंखरि फायगा अमंखा आधार सुपरवाइजर नि बागै अ जॉब अंखरि फायगा हंके बरक लोकेशनो जे एरिया नि कक साजाका अमंखा त्रिपुरा ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑल सिटी माने न त्रिपुरा नि जतो डिस्ट्रिक्ट नि तैनो बरक अ जागा कक साइरि जाखा हाइबानो बरक अ जागा ब डिस्ट्रिक्ट नि तै अ जागा रक अंखरि फायनाय अमनि कुनु कक बरक मेंशन खाइरि जागिया त्रिपुरा नि जे कुनु डिस्ट्रिक्ट तै जे कुनु सिटी नि अंडर न अ चाकरि रक अंखरि फायमानो ताखुकताय बुखुक सं नरक काइसे कक मुइतुनाराक दै आं नरक नि बागै अ जागा जे चाकरिनि खबर तै फायमानि बा जों जे नरक नि बागै अ जागा चाकरि रकनि खबर तै फायमानि अ चाकरि रक नरक किसा काहामकाय नायना देसकां नायमानि परे नरक जाचाय खायदि नरक निजेन होइते जाचाय खायमा परे अमनो एप्लाई खायदि अमो हाय कुनु कक करै जे आं नरक नि बागै भिडिअ तुइफायगा अ जागा नरक सिन भिडिअ न नुगुइ नरक अ जॉब न डाइरेक्टली एप्लाई खायरिखा अमो हाय कक करै नरक सकां अ भिडिअ रक न काहामकाय नायगादि नायमानि परे नरक निजेन होइतेबो अ चाकरि रकनि तै किसा इनफरमेशन नादि नामानि परे नरक नि बागै जुदि अ चाकरि रक सुइटेबल हंकेबा नरक अ जॉब रक न एप्लाई खायमानो हंके ताखुकताय बुखुक सं आबुनि तोला बरक नोटिफिकेशन सैजाका जॉब टाइप बरक सैका परमानेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड माने बो डॉक्यूमेंट्स रक नांनाय आबुनि तै बरक बरक कक साजाका डॉक्यूमेंट्स नि बिसंगो बरक पुइलान साजाका UDI आधार सर्टिफिकेट फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई फॉर UDI एग्जाम हेल्ड बाय NSEIT टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी ताखुकताय बुखुक सं नरक न आं अ जागा काइसे कक साइरिना मुसुंगो नरक जुदि अ जॉब नि बागै एप्लाई खायना मुसुंगा हंकाय आधार सुपरवाइजर नि बागै नरक नि किन्तु अ जागा UDI आधार सर्टिफिकेट नांनाय UDI आधार सर्टिफिकेट किन्तु नरक नि आधार कार्ड या नरक अमानसुगिबा मानो जे नरक नि आधार कार्ड तंखायना नरक अ जॉब न एप्लाई खायमानो होइने हंके अमो ते कुबैनि आलादा बरक जे सर्टिफिकेट सानमानि अमो अंखा UDI आधार सर्टिफिकेट नरक अबनो माना हंके बरक जे अ जागा काइसे कक साइरिमानि NSEIT टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी नि कक अ एजेंसी थांगै नरक सगां एग्जाम मारिनाय एग्जाम रिमा परेसा नरक अ सर्टिफिकेट न मानाय हंके ताखुकताय बुखुक सं बरक अ जागा तेकाइसा कक साइरि जाखा जे फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई फॉर UDI एग्जाम हेल्ड बाय NSEIT टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी माने जारा फ्रेशर्स कैंडिडेट दंनाय रक जारा कताल कैंडिडेट अ जॉब रंगनि बागै एप्लाई खायना मुसुंनाय रक बरक किन्तु अ जागावो NSEIT टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी ओ रेजिस्ट्रेशन खायै बरकनि सर्टिफिकेट न बरक एप्लाई खायमानो माने न काइसा एग्जामिनेशन मारिनाय UDI नि बागै नरक NSEIT टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी ओ एग्जाम रिमानि परे नरक जुदि एग्जाम क्लियर हंखाय न काइसा UDI आधार सर्टिफिकेट प्रोवाइड खायजांनाय आबुनि परेस नरक किन्तु अ जॉब नि बागै एप्लाई खायमानो ताखुकताय बुखुक सं अबनि बागै नरक जे NSEIT टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी ओ रेजिस्टर खायना नांनाय अबनि बागैबो आं तलाव वेबसाइट देउ दिनै आनि भिडिअ नि डिस्क्रिप्शन तलाव नरक बरंनि अ वेबसाइट थांगै नरक सगां रेजिस्टर खायनारि एग्जामिनेशन नि बागै आबुनि परे नरक एग्जामिनेशन देउइमानो अ एग्जामिनेशन रिना हंकाय नरक थानि 12 पास नि सर्टिफिकेट बा 12 पास नि क्वालिफिकेशन दखायना नरक NSEIT नि टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी ओ किन्तु नरक एग्जामिनेशन देउइमानो एग्जामिनेशन क्लियर हंखायनो नरक न सर्टिफिकेट प्रोवाइड खायजांनाय आबुनि परे नरक अ जॉब नि बागै एप्लाई खायमानो
aboni pore borok je next document ni kok sajaka omongkha passport size photograph aboni pore voter ID card aboni pore khe PAN card Aadhaar card bank passbook police clearance certificate takoktai bukuksong police clearance certificate nong thani tongkhai ba tongkha jodi norok issue khaimakhai ba issue khainadi omoni bagi borok ase kono compulsory sajagi o jaga haibaro norok jodi police clearance certificate no issue khaitoni khangkai norong bagi sawoma norok o jagao o document rok no joma roi manu aboni pore borok beton ni kok ba salary ni kok sajaka Oma borok sajaka 12,000 nismi 22,000 jora norong no beton dijangnai takoktai bukuksong o beton nangnai norong ni bagi fix ngnai hangke aboni tola borok hainu hai job location ni kok sajaka job location o borok saka UDI allotment government bank and post offices for Tripura state mane no Tripura state ni bisingo je post office tai government banks rok tongmani aboni andaro norong no allotment khaijaknai o job ni bagai hengke borok kunu Tripura ni bo area ni tui o chakri rok ongkhori phainai oboni ti borok kunu kok sajagyako ba particular kunu area ni ti borok mention khairijayako je bo district ni tui o chakri rok ongkhori phaikya haipar norok o job ni bagai apply khai toni di apply khaimani pore norok ni je fru selection nangnai afro norok no inform khairijaknai je norok bo district ni under o tai bo area ni under o norok chakri ni bagai selected engkha takoktai bukuksong aboni pore borok last o sairijaka apply procedure or other information contact 6033135087 takoktai bukuksong norok oro puila no nugui tongmanu je call hini sijak mane no o number norok call khai norok o chakri ni tui joto details no kaham kai sengui nai manu ngiyakhai ba borok bai face to face malai phano norok o chakri ni tui ko kaham kai sengui nai di hingke takoktai bukuksong ang norok no puila sama haino je norok o chakri rong no sakang kaham kai saimangra di details nagra di o chakri rong ni tui details namani pore no norok o chakri rong ni bagai apply khai di borok je oro contact number roi rikha ba je call khainani number roi rikha 6033135087 o number norok call khai o chakri ni tui borok no kaham kai o chakri ni tui kok singdi droga na hangke takoktai bukuksong norok borong logi thangai face to face pan malai di hangke takoktai bukuksong tini ni bagai asung no sing tini ni chino chikonsa video nailakya Tripura ni kaisa private organization ni tui ongkori phaimani chakri ni tui sing norong logi kok salakya takoktai bukuksong o chakri ongkori phaikya UDI ba Aadhaar ni through tui o chakri ongkori phaikya UDI ni full form kha Unique Identification Authority of India oboni through tui no Tripura o Aadhaar supervisor post ni bagai o chakri ongkori phaikya hengke sing tini norong logi o chakri ni tini kok salaikya takoktai bukuksong o jaga je most important kok ongkha borok je call number roi rimani ba mobile number roi rimani o number norok call khai obviously waisale kok salai norok o chakri ni tei tai borok no details kam kai sengui na di aboni pore norok o job ni bagai apply khai di hengke takoktai bukuksong tini ni bagai asungno norok chini channel o katalangi tongkai chini channel no subscribe khaina rakdi omo haino chini mani kok bai sal burung burung chakri ni khobor tai student ni educational video rok no bwskang koktai bukuksong norok chini channel o katalangi tongkai chini channel no subscribe khaina di malayano next video o omo haitebo nangmani information ni video rok no tuwi khulumka jotono no jai hind